Vain ogas ni som le pakhat kan lo thang le ta he channel min lo thir saka min lo ngai lo sak tu song song te in sa va chunga lom thu ka saya YouTuber tena kan du ber chu min subscribe tu hi kan la song sel ani he channel la subscribe lo ten khong ai taka min subscribe sak zel turin kang en chawa tin i omna group rang sanga longtai district chanchin thar a hi ilo the dar ve zel don nia voini a hian covid chungchanga longtai district din mun tharlam ber kan ngai thanga district chung thu thar om then khatte kan ngai khatel bok don ani thir tu ten in lok pui nge ka be sei dakar somthing le pali kalta khan longtai district a rive mu chua thar somnga le pathum anoma heng rive mu chua te hi thunet manga mu chua som panni le rapid antigen test manga mu chua somli le pakhatte ania voin lama rive an kolna atangin dama Chhuak hetiang hian anom IR quarters covid care center thingka main building atangin mi pasari an Chhuaka IR quarters covid care center thingka building 2 atangin mi pathum an Chhuak boka munnuam 4C middle school atangin paruk chuatir an nia home isolation a enkol chongte atangin pakhat chuatir ani boka 4C chongte el government high school atangin pakhat a Chhuak boka 4C chongte pi high school atangin somle panni an Chhuak boka 4C golsil middle school atangin pakhat a Chhuak boka ni tichuan voini a covid ve enkol nam mun chua tir song song te hi an vain somthum le pakhat an nia tichuan tuna hian hetiang ang hi covid positive longtai district chunga kan nei dan ani IR quarters covid care center thingka main building a hian somnga le pali anom meka voin lama dalu thar panni an oma IR quarters thingka a hian building 2 a somnga le paruk omin voinia dalu thar som le panga anom bokani thingka covid care center a hian an vain mi za som anom mek ani dedicated covid health center longtlaya hian mi paruk enkol an lania home isolation enkol longtlaya hian mi za somli le panga anom mek ani John Hu 4C Reverend Thanzinga Memorial Middle School mi pakwa tuna hian enkol an nia home isolation a enkol chongte hian mi panni an lo mek ani 4C chongte circuit house a enkol mek som le paruk anom boka 4C chongte el government high school mi pakhat enkol mek ani boka 4C chongte el IB mi panni enkol ani bok lungrang 4C government middle school pasari enkol mek ani boka lungrang a hian home isolation enkol somni le pali tundin muna anom mek ani golsil 4C middle school mi panga enkol ani boka bungtang south a hian home isolation enkol mek hi som pasari tuna hinan oma vaseikai a hian home isolation a enkol mi pasari ommekin saizo is a hian home isolation a enkol mi pali an lo mek bok ani munnuam 4C middle school a hian pali an mek boka munnuam a hian home isolation enkol pakhat mek bok ani Culture Ways 4C Esther English school a hian mi som le pakhat tuna hian anom meka heng baka hian ZMC a longtai khoa mi panni tuna hian enkol mek ani bok ani tundin huna longtai district chunga covid positive enkol mek hi zathum som ko le pakwa ania heng positive te hi angthi sel na din mun health department lamten uluk takinan vil renga ngai tom em anom silo ani ole shivei mek le nitin shivei thar mu chu dante
kan se tlang pui ome heti chung hian lo thei lo na awangin total lockdown te curfew te a in khuwa khir na khawle zual kan kalpui thin chu thak alo ngai ta chu ania eng din huna po dingila sarkar lam thiam lo alom te kan lo tingot pekange ani na taka chuan longtai district hian khau taka in khuwa khir hi kan lama mo viau ni in alang sivei thar mu chu adan han en hian kanin tha da ma deuh mo chu ati thei ome eng po ni se mi pui lam din mun in chen lo tak tak kan ni hlama wang hian kanin tha dur set po hi aswal na em a om lawang chu mo hetiang hi kan din mun ani ta ka wangin ma ni theu kanin ven uluk angai le zual ta tina ania hei hi kan siat reng a tha ome arampum huapa kanin khuwa khir viau emo kanin tha dul hle emo ani poin kan hlo ber sileng hian min kiam san hau lo ti hi sia ila sivei lo tura in venero ama zong a in chan kan lak na sat angai don ta ani sarkar le veng tin VLTF ten an puangin sileng laka kan himna tur te chu kan seviau to hlomanga khatiang kan siat ho kha amman na hun atheng chho chan mek ta kan man mek lai kha ama aya na sale zuala kan man angai ta katina ani o kan chung ko theule keimani theu hi kan himzel theina tur chuan ka sainon leang pon chualo hi himna tura pakhatna alani zel ania kutsil uluk face mask vuat hat midang te nai chil lo a om chenom tele mel riat thian tha te emo rong bol pui te emo ti wanga mi ina len do lo hi ala him zel bok midang I ina lo leng lut tur po lo nar zel ro mi mai za ti nat vak hun ani lo ania kan zawa ya kan himna tur hi tuna chuan kan ngai tu atlan angai ta ani ber himo Wen Khan Lai Autonomous District Council Chief Executive Member pu mang hunga chinja chuan longtlai khopui chunga damdo in pathum te tloin CM Relief Fund atangin Poor Fund cheng singa theu damdo in pathuma hian ahlana he huna hian pu mang hunga chuan sileng awangin mitam takin eizon na kongpo mumal takin an kalpui theilowa chutiang kara chuan damlo na awanga damdo ina en kol ngai tam tak an om boka chungzinga chuan har sa tak le chom dol ngai engam zat an om thin thu asoya chungmi ta chu amal mala tan pui thei an ni lo wangin damdo ina thok tu te kal tlangin Poor Fund chu pek ani thu asoya damdo ina thok tu te poin an pek na ru ria changkai taka an man theina turin acha pok ani damdo ina thok tu na doctor le nurse te chu sileng kan do me konga thei top chu zel turang enin LADC chuan a thei anga sileng do na konga tho pui zel anin huam thule kan district ta na thanhim ngai taka thok chun zam zel turin CEM hian acha bok ani veina longtlai khopui chunga damdoin pathum district hospital Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital longtlai a Poor Fund atan hian CEM hian cheng singa theu ahlana he hlanna hun a hian LADC Executive Member pusi rongura Disaster and Management changtule pu HC Vanal Road puya Information and Public Relation Officer LADC pu thansia malot lai PS to CEM le pu Elvis Lalthang Zola President MNYF District Headquarters Longtlai ten CEM hi antroi om ani District Level Task Force in alore langin nimin thole ni tangkhan Longtlai District chunga dorzong song ni tin in hon tur a anlore la chu kalpui tan ania Longtlai District chunga hian lockdown thadul set ani angin Longtlai khopuya dor ta chung nimin thole ni tangkhan hon chan ania dor hon ani lai hian dor tanga momo leitur bazar tur te ero chu fel takarum hanna siam ni in Longtlai khopui chunga veng sang te zone pathuma chen ania ni in dot danin bazara cha khai anlam thin don ani hemi kalpui ani awang hian bazar hun dor in hon nima sela mishing anthol le ri ani lir theipo August ni somle paru thlenga man turin number kop kimlo in tlan chok chu kalpui tan ani boka hei hian khopui chung tot lu tuk tur po ati hi om le a riat ani
hetianga longtrai district chunga longtrai lockdown thadul ani mek lai hian nimin lama te voin lama te shikai mu chu abelsel alania thole ni nimina shikai mu chu tu longtrai kho pui chung bi ka ni khathil thuwa shikai mu chu atam ber ni ani bok ani heta hian mi somnga riwei nimina khan longtrai kho pui chung bi ka hian mu chu ani heti lai hian riwei kai noya contact tracing ti awl samna le mi pui an himzel theinan longtrai district chunga mun nuam khwa chu district magistrate thupekin lockdown puan mek ania hemi ba ka hian longtrai new veng pui area then khat khur pui venga new veng pui area lam po micro containment zone a puan chu hli alani lowa puan chun zam zel alani bokani fetu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell milo ha sak turin karon ngen che ani longtrai district child protection officer p mary lalram do ti chuan nimin thole ni ya khan mi pui te hna sia tirna public notice ti chuakin covid-19 awanga ramin harsatna to me kara covid-19 awanga naupang te din hun sarangin india sarkar chuan prime minister cares for children scheme adwang chuakti athu chua chon atar langa covid-19 awanga harsatna tok naupang kum som pariat nuailam nuemo paemo in an boral san Tanpuina yanom chuan district child protection unit women and child development social welfare department longtrai kaltanga central emo state emo sarkar atanga puina theyang angte an munge theinan heng phone number tarlana te hian dilna emo shiatirna emo pek thei ani tin aron tarlanga district child protection unit longtrai phone number 961210184082 child welfare committee longtrai 87948802013 juvenile justice board longtrai 6909283864 special juvenile police unit longtrai 961289543 le 03835232245 ate hian hriatir thei ani hemi ba ka hian covid-19 awanga tuar tu naute emo naupang emo fa atana dan lo angalak chu the juvenile justice act 2015 section samriat dan noya khaptat ani thule hetianga ti tum emo ti lui emo anom ani chuan dan anga sem thei an ni thu chua hian atar lang tel bok ani